Hola, nosotras somos Eva, Maite, Maitane y Silvia, y somos 4 estudiantes de educación infantil. y juntas hemos creado Sensorium, un lugar donde los sentidos toman protagonismo. y la imaginación no tiene límites. Recorre nuestro museo sensorial y experimenta sensaciones a través de la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Y disfruta de nuestras sesiones de Snowside. Todas estas sesiones son experiencias multisensoriales, diseñadas para grupos escolares, familias y niños pequeños, donde el objetivo es estimular los sentidos de manera tranquila y controlada, creando un ambiente seguro y relajante. Todo esto lo hacemos porque creemos que el impacto que podemos generar es inmenso. Sensorium fomenta la exploración sensorial, ayudando a las personas a conectarse de una manera más profunda con su entorno, desde niños en edad temprana hasta adultos. Todos pueden beneficiarse de estas experiencias. Ongi etorri Ukipen ikuspegira, inklusioarekin eta irisgarritasunarekin konprometutako enpresa bat gara. Pertsona bakoitzak errekonozitua eta baloratua izatea merezi duen mundu honetan, Ukipen ikuspegian itsuek beren hezkuntza ingurunean dituzten oztopoak ezabatzeko lan egiten dugu. Ukipen ikuspegia ikasgeletarako eta hezkuntza guneetarako brailezko informazio kartelak diseinatzen ditu. Gure helburuak ikasle guztiek beren ikusmen gaitasunak alde batera utzita informazioa eskura izatea eta beren eskola ingurunean eroso sentitzea da. Inklusioa, hezkuntza eta enpatia dira gure balioak. Ikasle bakoitza baloratua eta babestua sentituko den hezkuntza ingurune bat sortzea bilatzen dugu. Mendizabala ikastetxean gure kartelak jartzen hasiko gara, eta beste erakunde batzuentzat jarraitu beharreko eredua izatea espero dugu. Gure misioan parte hartzera gonbidatzen zaitugu. Elkarrekin gela bakoitza guztiontzako leku irisgarria izatea eragin dezakegu.